ak nit Tiwaawan sore yëpp ñu ñëw jëmmal bis bi ndax xam ni seen mbokku daara seen wëllëre seen soppe moo leen woo ñun ñëpp wëllëre moo ñu fi indi tey ak cofeel ak bëgg alquranul karim kon nag yal na yàlla fay ñëpp yal nañ ko fi teewaat ay at yu bëri xam naa sunu waxtaan dañoo programmé woon sax bindoon thème waroon cee waxtaan waaye programme kenn mënu koo natt xamoon nan lay demee ni nga bëgg rek ngay wax waaye ni la temps bi di jox noonu ngay jël bu déwénee yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba ñu fekkee ko te tal ko li erreur bi nga def ren bu déwénee ci nga koy jàng nga xam ni mënoon nga gagné temps ci nangam ak nangam waaye comme tey la première bis la leçon lay doon xanaa ñu ñaan rek yàlla may ñu fekkee ak tal yàlla may ñu mën gën a mën bu déwénee mu gën a ëpp fii gën fi rëy parce que alquran la bi mu fi tuxsee ba léegi mi ngi fi soog a am bis bi kon ñi mu fi dëkkal tamit yal na yàlla tàppe seen xol yi ñu gën koo bàyyi xel gën a xam ni leeru yàlla la ñu dëkkal képp ku jàngalekatu alquran dëkk sa dëkk mbaa sa quartier mbaa sa gox leer moo dëkk ci yow nga xam ko mbaa nga ñàkk koo xam xam nga Seydi Hajji Malick bu ne inna alwadifata lilqurraai aasimatun kazaka iqlimuha fi kulli buldaani su wasifa mënee aar fa ñu koy jàngee ak gox ba ñu koy jàngee est-ce que wasifa daal mën moo gën a fort alquranul karim segam nag kon alquran nag lan la mën kon su wasifa mënee aar bërëb ba ñuy wasifa di aaraale gox ba waa alquran bi ñuy jàng ci gox bi chaque jour guddi ak bëccëg kon yéen ñi dëkk Thierno Sada lu ngeen ko gënoon a naw gënoon koo fonk na ngeen koy dolli lu ngeen ko defal na ngeen ko xeeb ndax seen bopp ngeen ko defal ndax yonent bi moo ni kun aaliman ba ca fin ba mu ni aw muhibban wala nga nekk ku sopp alquran ñu ni nit ki nan lay soppee alquran di leen xormaal di leen wekk di leen naw di leen yëkkati loolu mooy sopp alquran yàlla dogal ndax jàngoo alquran amoo ku jàng alquran waaye dëkk nga ak borom alquran yonent bi nee na sa cofeel feeñal ko ci ki yor alquran bi ci sa gox soo ko defee rek texe nga adduna texe nga àllaaxira kon ñu ngi leen di dénk Thierno Sada yéen ñi dëkk ak moom ngeen gën koo fonk gën koo naw gën koo jàppale ci njaboot bi taalibe nag ku ko njaboote kalaame di nga ko dégg Thierno Sada sa xale yi lii lañ ma def Thierno Sada xale yi lii yooyu yëpp da ngeen koy muñ ngeen xam ni njabootu Thierno Sada mooy seen njaboot yéen a ko ci dimbali yéen a ko ci jàppale waaye bu dee lu taalibeem def ngeen ñëw di kalaame day dem ba ragal gox bi damay wax sax mun mukk bu dee lu ndongoom def rek ngeen ñëw kalaame di coow bu boobaa da ngeen koy xatal parce que taalibe yi ñooy njabootam te nit njabootam la am sëriñu daara boo loree taalibeem rek moom nga lor kon li ngeen koy dimbalee gannaaw bi ngeen ko jàppalee ngeen jàppale ko ci xale yi lu ne la ñuy def waaye yéen ay comprendre xam ni si ay bàyyi ay doomi jàmbur lañ leen indil yéen ngeen war cee jaamu yàlla te borom xam-xam yëpp nee nañu ku bëgg am doom joo xam ni ëllëg dana tiim moroomam ko ci barke Seydina Muhammad bu ko defee dañuy jël 20 minutes waxtaan ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme temps bi njatt nañu ba sunu programme bi mënatul nekk bu ñu waxtaanee ci yonent bi rek waxtaan nañ ci lépp ndax Seydina Muhammad mooy lépp yàlla
li ci des ñi nga xam ni ñooy yore guddi gi danañ ko mottali insha allah yal na yàlla dooleel ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla bindee mu nekk jëmmi leer yàlla jël alquran bii Ceerno Saada yore di ko def ci dënn jullit ñi mu nekk leer moom alquran jëmmi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leer bu raxul dara nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irshaadi li ibaadi jamii'an rabbi allahu mooy sayyiduna Muhammad yàlla jox ko nuuran mooy alquranul karim ñu ne alquran pour lan la li irshaadi li ibaadi pour orienter nit ñi ci yoon wi gën kon nag ku ñu yore mission bu orienter nit ñi yow yaa gën ci kaw suuf ndax da ngaa yor li gën li yàlla ni moom moo gën muy leer nga koy def ci dënn xale moo tax alquran su ko xale bi di jàng leer lay enregistré ci biir dënnam leer googu dafay dem di dem ba mokkal ay cërëm mokkal jikkoom soppi ko soppin woo xam ni su jaarul woon ci alquran du mokk mooy alquran soo jaaree ci alquran day mel ni da lay dëbb di la ba dëbb di dëbb sa jikko yi di dëbb sa cër yi di dëbb sa ruux ba nga mokk rumbux loolu tax yonent bi mu ñëwee Makka fekk fa ay système yoo xam ni benn baaxut waaye alquran la jël di ko dajjee seen aada yeeg di ko dajjee seen jikko yi ba ñu mokk rumbux loolu tax alquran gox bu mu nekk su fa yàggee gox bi day mokk wax rawatina nag dënn doomu aadama alquran moomu nag moo ñu wax sayyiduna Muhammad moom mooy kan moom moo ñu wax ni yàlla bëggee sayyiduna Muhammad ni yàlla amulee sago ci sayyiduna Muhammad ni yàlla rusee sayyiduna Muhammad moo tax yonent bi liñ koy wax ci xasida yeeg di ko tagg yëpp soo delloo ci alquran ci ngay xam ni nit ñi taggaguñu yonent bi sax boo jàngi alquran ba nga dégg ko nga xam ni yàlla xormaale sayyiduna Muhammad nga xam ni gars yi taggaguñu moo tax naruumu sana al Mustafa gis nga naruumu la wax dañuy jéem ndax yàlla tagg na ko ba pare da ngay xool ni yàlla ormaale sayyiduna Muhammad yonent bi dafay ànd ak saxaaba yi ñu xare def jihaad salatu ala al mukhtar ma tala samsun mahari wa ma qad sa'sa al qabar thumma ar-rida an abi bakr صاحبي
وصير سيد أحمد التيجان الشيخ محمد كل أولياء الله سيد الشيخ محمد كل أولياء الله لفيضه طرا خيال الله شيخ مربوط بالوجود العيني شيخنا تجاه شيخي أبو العباس بحر الحكم محمد كل أولياء الله من غيره طرا خيال الله بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء ما لم يكن لغيرنا جواب عنا بجاه جده مولاه كنا نمطالب شيخي كملوا boo gisee ku rafet ne ko taalibe Cheikh ku mën a sant ne ko taalibe Cheikh foo gis taalibe Cheikh jëma day leer xol ba set yëre yi rafet du moom Cheikh Tidiane la ndax Cheikh ko waaye xanaa soo koy Cheikhuna Tidiane ne ko di visite ak bi ak Chérif tant bi xaw naa wéet nga ne taalibe Cheikh taalibe Cheikh day rafet sol lu rafet jëma leer xol ba set ndax du moom naasiril xaqi bil xaqi bala ay gu soobu Cheikh tuuba lana فابشروا يا إخوتي إن المنى طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فابشروا يا إخوتي منيت هذا العبد عن تميته سن بابكر سنينا منيت هذا العبد عن تميته على طريق شيخه أدخلته لازم ما لازم حتى نال ما ناله نوال وزنيا يا إلهي وزينا عبادا أنا محمدنا المختار في الخلال وزنيا يا إلهي وزينا عبادا أنا محمدنا المختار وزنيا يا إلهي وزينا عبادا أنا محمدنا المختار في الخالد وسلينا يا إلهي محمدنا المختار وسلينا يا إلهي وسلينا عبادا موت مالك دونك يا مختار في الخلال وسلينا يا إلهي على محمدنا المختار إن القرآن هو الميزان تعرف منهما هويت من الأسواق والرسال وصلي يا إلهي يا على محمدنا المختار التي مالكنا إن القرآن هو الميزان تعرف منهما هويت من الأسواق والرسال وصلي يا إلهي واسهينا أبدا على محمدنا المختار الذي مالكنا وليس نفعنا على وبنا بلا أمان وتابعا سنة المختار تالتالين وسلينا يا إلهي وجزينا أبدا على محمدنا المختار وليس نفعنا على وبنا
لي أنا يا إلهي أنا محمد أنا المختار Kamala,
جاوز عدنان فتكذب قد جاء من العالمين وصلي يا إلهي وجزي الأبد أن محمدنا المختار في القدم كنانة وخزيمة ومدركة اليأس مأموذة للعبريز لا إله إلا الله وصلي يا إلهي وجزي الأمل أن محمدنا المختار في الدين أجدني محمدنا المختار في الدين إذ كان حامل نور الله تعالى حفظ الإله بلا شك ولا وصلي يا إلهي وجزي أن محمدا المختار في القدم وقيل فالمال كان الحاملان به وزاحتي سبل عباس الأجلي وصلي يا إلهي وجزي أن محمدا المختار في القدم وقيل عدنان فالمحمول والده والأول الأكشر الأصفر غيث مولاه صلي يا إلهي وجزي الأمل أن محمدا المختار في القدم وبختنا شر إنيرانه نترك معنا إلى أحواله الكرام صلي يا إلهي وجزي الأمل أن محمدا المختار وهم بقايا ولاة البيت حينئذ وزوجوه فيا حسن ختام صلي يا إلهي المختار في القدم لا مبلغ أفانا في مغيرة وأتي أم عند مرة فعال وصلي يا إلهي وجزي محمدنا المختار في القدم والله أما عليا بلا شك قادمة تبايا بشيبة الحمد زيد إفدالي والحين وصلي يا إلهي وجزي الأمل أن محمدنا المختار في القدم أما البحور إذا أسبى في فصل تأتي بهن تلاقي غير منتظر مولى صلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدنا المختار في القدم فهن فاطمة سلمى وآتيكة وفاطمة تهن لهن صلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدنا المختار في القدم وخشية بنت شيبان وماوية بالوهي سلمى والليل أبدا وصلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدنا المختار في القدم هن جلالة لا تنشأ آتيك وبرة ثم بنت الشاجين وصلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدنا المختار في القدم سلمى وليلى ناتنا ومهدد
وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في الكرام أنا أدير بدر خير البخور وأدرس سجادته مليم وكلا الله أيدي محمد بعد الله صلى الله عليه وسلم من فوق من سيدنا محمد كان كون تبغى ممبادي ساتا والنبي جتبيكو فينيان جلبس دريرو كلامبادي كبتا يمن سكتاكي كلورو أمي دمكتا على هيغوتو فكسيكي كفينكو رسول الله ولاد الله صلى الله عليه وسلم Thank you.
مولاي
وسلم دبل سدنا محمد ono shayri bi kontu diga minul tamul ginna ngarum jooni ha banu jira ga mo be kala ci tulli non velani ko velani mi tigi gammu belmu ko ganduɗa ko kaltete ɗo e campement ko non ceerno ahmad inchallah donc ceerno haafaz ceerno abdoul kadir ɗo jimmi kam mi weltima ɗum allah seydi mi weltima hande ko jammiɗo fodde no mbaymi wayrude ɗum e ko mbannuɗo kam ko mi weltima inchallah holko pawte onɗo yarata kala noon ƴettuɗo yo wen sohlani juutde nden sohlani ko jomumɗumindu ko yowe gammo wen donc ceerno haydara yo wul yo wen قد مر من عادات بلدار زاوية وبالبلاد تبادل به المختار مستديرا بسيعة هذا حيض بمشعر أمة مدايا بلدار زاوية أمة مدايا بلدار زاوية وهو المبين به هو النور
Cerno Cheikh Tidiane nela do imam kadi nela imam wow lesli jammo ko jamma Cheikh Tidiane wonno do woni men Cheikh Tidiane kanu nela do Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah zakidani إذا وجدنا من الأدم لنا قد خص بالنية فنري ولي جنتي جاني دمارنا العبد جلباني الله رحمن نودك ميلتي جاني فجد نورين قرآن وهدي كنبة الباني
محمدنا المختار في القدم وأرعد الرعد والورقاء تنهب من هديلها وجرى دمع من القلم وإنه إذا أراد الله نشأتنا عبان من نوره نورا وبنعلم فاتما أصلا بالذات الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير البرية نبي الرحمة الذي جاءنا بالبينة وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا دين القيمة وكل تابع لهم بإحسان مستبدل القيمة بالدنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي جولبه يدبه النبي صلى الله عليه وسلم janginoɓe diine l'islam kono kadi waɗoɓe jihadi machallah nde wonno ɗum ɗo ko duɗal manggal hande ala duɗal ɓurgal mawnude hande mawlud ko duɗal tigui ala kadi jihad ɓurɗo mawdude hande masalan mawlud nde wonno kadi foof masalan na hawri hen kala baɗo woni tan hankadi nan duñca duɗal ngal yuriduna li yutfi'u nura Allah wallahu mutimmu nura walaw kariha al kafirun
yimoɓe annabi hannde mantoɓe annabi hannde andinoɓe yiɓɓe annabi hannde aɓen janggina ko mawni saabu nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko woni alluwal manngal ngal bindanɗe fof koye makko windete kala ko yiitaka e makko wonta yiite ha abadan kanko kadi woni jihad heefereɓe ɓe janngu haɓe nganndi ɗum haɓe nganndi ɗum ɓe jiiɗi jifde masalan duɗe men ɗe te aɓe nganndi ɓeeɗo kala jiɗɗo neɗɗo sono yima tan sa ndaari tan ceerno a yiyade mum haal an hoorema a weltoto ɗum noon fa tabarakallah ahsanul khaliqin e garɗen noon e lewru mawndu nduɗo ndu ngannduɗaa hannde ko lewru weltare weltare de weltare mawde wallahi weltare ko adi nde o jibinte officiellement ko sayyiduna Isa ibnu Maryam totta ɗum annabaɓe pop aɓe nganndi sayyiduna Muhammad eyyi en ngala droit e noon mbiyen noon kanko mo anndi annabaɓe pop zahiran ala eyyi en ngala droit kono noon annabaɓe ko adimo na nganndi mo sallllahu alayhi wa sallam o daɗi hanki ɗum addanimo wiyeede ahmadou wawa firede Allah tan anndi kanko tan e Allah o rewi Allah hay goto tawaka cheikh alhaji malik haaldi no haaldi ni o daɗi fof en o wiya ahmadou annabi isa noon ari haali gueɗe tati inni rasulullahi ileykum min de komi nulaɗo Allah fewde moon onon bani israila en musaddiqan wal haal mboɗo woni gomɗinowo lima bayna yadayya ko adimi min tawret e tawret kono kadi wo mubashiran mboɗo woni beltinirowo bi rasulin e nulaɗo yaatimo ina ara min baadi caggalam ismuhu inde makko ahmad manil ahmadou atqa nnas abada nnas ay khayru nnas ay hakay ajmalu nnas akramu nnas ala rabbihi kala ɗo nawɗa fof ko ɗon ha ceerno meɗe Alaji Malik radiyallahu anhu yimi nulaɗo yimre nde ngannduɗa o meeɗa yimde mo yimre wande noon nde o yimi mo nden yimre kadi ɗon o ronki ɗon haaɗi o wonta diwde nde saabu kala ko yimnomo o rendini ɗum e nden ɗon yimre woni min kulli wasfin hamidin haza afala fa tabarakallah wadde nulaɗo ɓuuri fof leñol makko ɓuuri fof jiɗɗomo kadi masalan ɓuuri fof eyyi te fof kadi woni ko yidde mo tan eyyi fof woni ko yidde nulaɗo kala ɓurɗomo yidde nulaɗo ɓurma ɗum sikki ala kala ɓurɗomo yidde nulaɗo tan ɓurma ɗum noon mawɓe men pagganima en ɗum ɗo kañum ɓuuri pétrole kañum ɓuuri milliard kañum ɓuuri fof yo Allah rokku en yidde nulaɗo Allah hal min calmini on min juurima on yo Allah rokku en yidde nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en yidde nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en yidde nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam enen fuutankoɓe ɗum Allah waɗani en ɗum machallah amin jogui gantu ɓalli ɗi coftani no feewi kono no teddatno e amen min mbasa yettade ɗo no teddatno e amen min mbasa yettade ɗo saabu machallahu taala sababu famɗani eyyi sababu famɗani sababu mawɗo o foof ko ndeɗo deftere Allah kala ɓe Allah wallina ndendi en yo nanggu kañum woni siratal mustaqim kañum woni hablullahi lmatin eyyi taw o wi ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu te ko kañum tan woni démocratie kala deftere nde ɓi adama wawi fawde yeesam mi wondiri manggo Allah mami yiyen ustare ɗo ɗo jooɗi mi mbimi deftere neɗɗo wawi fawde yeesam fof wawde wonde fof noon sona deftere Allah nde saabu ko timmal Allah feeñata e deftere Allah kala ko wona Allah koko usti ko ustare mum noon feeñata e haala mum feeñata e golle mum feeñata e tasarrufatuji muɗum sa wi Allah ne timmi dagaki mbiya goɗɗo ne timmi sa wi Allah woni gando dagaki mbiya goɗɗo ne andi sa wi Allah woni bawɗo goɗɗo wawa sa wi Allah jeeyi goɗɗo jeeya
ɗum woni tawhid laaɓɗo cer ɗum muynete e waliyaɓe men Allah anduɓe men Allah ɓe tawɗen machallah machallah eyyi sababu o noon ko ceerno jamli caggal deftere Allah nde machallah te minen e jatarnaɓe guila e jinnaɓe amen taniraɓe amen mawɗo amen goto no wiye Hamidine Sy omo hutodira e taniraɓe men min hooram ɗo yo Allah yurmo yaafomo ko police o wonno to Diourbel to kono waɗam encouragé yomi janggu o wallimi no feewi o daranimi yo Allah yoɓmo moƴƴere ha somi yi jatarnajo tan haqqillam yaha e makko tanam wiyete ko ceerno Amadou Ly premier almudo makko ɓurnoɗo mawnude hande Diourbel wiyete ko Idi Sy kadi ko jatarnajo kono Hamidine Sy noon ɓurmi teskade e banggue ɗum ɗon noon somi yi jetteteɗo Sy na ummi jatar na wayno mi yi ba Hamidine Sy min calmini on min juurima on min duwanima on yo Allah jaɓ ɗum yo Allah wat barke yo Allah wat barke yo Allah wat barke alɓe foof noon kadi calminama kadi alɓe fof kadi kala fuutanke ne tintine ko wiyete ko ittihad ahli Fouta amin darni fedde nde wiyete ko ittihadu ahli Fouta pour enen fuutankoɓe fof gonen gotum dañen gardiɗo goto gardaniɗo en Fouta en cuɓinoma noon ceerno Mouhamadou Lamine Ly caggal makko noon kala keccanɗo ene fuutankoɓe ardano en ɗum ittihad o masalan ɗumini ne jogui bureau kadi less joguiɗo administration o de mbawa français no fewi noon ko Cheikh Tidiane Ndiaye Diatar ardi ɗum ceerno Cheikh Tidiane Ndiaye ko par duuɓi ɗiɗi hesɗitine jomum sono yiiɗi duuɓi nayyi ɗon haɗata ɗum ɗon kala almuɗo kadi fuutanke na nodda en eɗen jogui programme mo ganduɗa ko université denanowo en duuɗe meɗen Fouta taw janggo e jaam en cohlata yaade Égypte en cohlani yaade Arabie Saoudite en cohlani yaade Maroc en katojinta en taw renannat en duuɗe men eɗen jangga ko janggatnoɗen neɗɗo jangga ha ɓaara sharia aɗa andi ƴeewa bourse mum yaaha caggal leydi woni en hewɓe so garti Allah ne andi hay ɓesguji muɗum gontata almuɓe saabu gontata ko tubakoɓe ƴeewa lijjita seeɗa tan ƴette français na jangguina en ko heewi en ɗon ɓesgu muɗumen yalte alqouranul karim wonen kadi garta gadda goɗɗum ndiwa ɗum ɗo ɗum ko ganduɗa kañum sari kañum wurnata ɓerɗe soɓe gari ɗum ɗo mbiya ɗum ɗo koko harmi ɗum ɗo ko bida etc taw noon ko jihadi mawɗo eyyi taw ganduɗa Iblis weltota ko en kefere weltota ko en julɗo weltota ko en yo ƴewtu hoore mum mbimi mawlud Iblis mettinat mawlud kefere mettinat so neɗɗo wi ko julɗo noon so wiyama na mawle tan ɓerde ma dilla ƴewta hoorema a faami jiɗɗen eɗe tena wawi won dañen université taw renanat en daaraji meɗen renana en duuɗe meɗen jaaden mbaɗen hôpital uji wona mbaɗen dañen magasin aji en ɗaccen en balla ha ko Allah tan jogani en wona yimɓe ɓe jogani en hande almudo kala ɗum woni foof no teddi wala wona noon ɗum waɗi yimɓe kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere so en jangga en joɓetake almuɓe men tottetake bourse en balletake hay hunde te ɗo gonɗen ko en tedduɓe ha min woni miskino almuɓe je suis grand pauvre oui je suis grand pauvre hay ala fierté wona cakan kono Allah andi machallahu taala sahaji sa ari bottaram sa rentaka sakkotako kam ɗum ɗon noon yo Allah yoɓ moƴƴere ɗum ɗon fuutange fof no nodda en même alhamis oɗo garowo journée nationale du Saint Coran et des daara ñalawma on nafi almuɓe pop noon kala almuɗo yo andu on ñalawma nafi ɗum eyyi on ñalawma yeehi ha yeehi conseil des ministres président o haalɗo e ministre uji mabɓe ko le 15 octobre 2019 min mbannomo hitande fof min mbaɗat hikkanomi jiiɗo ko hay campement naɓe no mbiya masalan yoɓe mbaɗ Sénégal fof janggen Qur'ana zikren duoɗen yo Allah ren Sénégal yo Allah ren duuɗe yo Allah ren julɓe ɗo wawi won yo Allah wat jaam kadi e leydi e kala kaɓotoɗo daara yo Allah ittu ɗumen so ɗumenani kadi yo Allah dandu en e muɗum eyyi yo Allah heƴƴen boneji mabɓe guila min puɗɗi ɗum e joni noon vraiment daaraji nan jaaha yeeso nde jeeya komin ñagoto laamu rokka min université daranomin ɗon kono rokka ministére mo ganduɗa ko daara koye almuɓe yaltata ɗum noon ko darde tan ala ɓurɗo almuɓe hande janggatnoɓe école
Allah ne andi sona jarɗo almuɓe ɓe mbaɗi échec ɓe mbawa jogode leydi ɓe bonni leydi ɓe jajani almudo kala ɗum woni noon nayaji aɗa hotta aɗa ka jokko endam ka ballowo ɗum ko almudo wawi ɗum ka miskino Allah garɗo hoɗa ka miskino Allah garɗo ñaama jogoɗa rewɓe ɗiɗo rewɓe nayo ko goto anda te hande vraiment rewɓe heɓe fotino resede ñande keɓnomi leydi ndi so Allah haaji président kam ko rewɓe nayo jogoto ministre ko rewɓe nayo joom debbo goto wonata almami juma fumminta yimɓe il faut dire la vérité wonata hay chef de quartier wonata chef de village na wawi rokkade noon alamo jamaji masalan e ko nandi en yo Allah waɗan en moƴƴere dokkan men barkino seeɗa e salatu ala nabi tan ceerno duwanomin min doga Allah ne andi amin jogui gantu kono ɗum no waɗi weltare mawde min juula e annabi tan اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم 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 الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم شئت رفع البلاء والنقم ودفع الكروب وجلب النعم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم ألا فقل بلسان فصيح أتم رفعت أموري لبار الناس اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم ألا اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم ألا إذا شئت رفع البلاء والنقم ودافع الكروب وجلب النعم فقل بلسان فصيح أتم رفعت أموري لبار الناس اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم ألا فقول يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق ألا فقل يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا ألا فقل يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا ألا عليم بمن يعصي أو يتقي وموجدنا بعد سابق العذاب اللهم أشيئة طلع
من أفضل النسم كلا جد سيدنا محمد ونجم ممدو سيدنا محمد وأعلم الله هاتنا نبوته وأعلم الله هاتنا نبوته وكان آدم بين عيون الأرواح من نور الهدى بجساد فإنه جسد لا معدن الصدم كان جد سيدنا محمد يوني جمم دو وناتون جمياد دي سيد حاج مالك وي أمين لا يلتي مكة طائف والضياليل مشهودا حبيبا أتاك مشتجر بأمر من إنادهم أي برابي الله ما مشخص راجي مالك ميالتا لا من الشباب ما لا أفو بي وساق أدمه وسال الدم للقدم نبي أي كالجي سيدنا محمد يوني جموم سيد حاج مالك وأمن رابية للأداس الدف هدية إنبا يهدي ذا الكرم أي سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين دك سوتينا ندن كميجاد ها وديم راوجان جار النبي دم قلمن ودكاي بولار بندن موفتن أريوبة ما بيد جار جنغساني سنجاني kala laamiɗo hande ɗo e duniya yo andu kam won laamiɗo ɗaminaki yaltude laamu mum wadde kay ko min ko mere nde naftata enen yimɓe ko nduktaten ko corcortaten o laamɗo ene ndaren Allah ka weppani ko to mbiɗo laabi men kayitata neɗɗo aɗa fewja bone aɗa fewja bone yo yetto bandano halkori tawno nde jaata kabri maɗa andata wadde ko min ko mere nde naftata ay ñande neɗɗo ɓoora ñande neɗɗo ɓoora o ɓorna comci wattani comci fof mandu ko min ko mere nde naftata kadi kulan Allah teddinen Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
محمد يوني جنوم دو سيكو عمر ألا إنه زل ولهب ومنهل لكل البرايا لا أن الحق يوهلوتال هو سندد الهادي فليس يوهل أديب خبير بالدواء ليس يذهل حبيب لأسرار القلوب منبوتال kaljido Cheikh Oumar Tall woni jungo mum dow njogu fama salliyan ya ilahi wajfi ana abadan anna muhammadana mukhtar fil qidam مسكين ورندنا على ذي الفضل والكرم وظلي يا إله يهدينا أبدا أن محمدا المختار يغفى معصوم صلاة وتسليم يفوق على مسكين ورندنا على ذي الفضل والكرم صلي يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدا المختار يغفى وآله المقتدين الخيرات الكرامة الموت من سيرة المختار والكرم صلي يا إلهي يجزينا أبدا أن محمدا المختار يغفى وآله المقتدين الخيرات الكرامة الموت من سيرة المختار والقام صلي يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدا المختار يغفى ما أراد الرد والورقة تنهب من هاتلها وجرى دمع من القام وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار شوت الجود ميدن ما أراد الرد والورقة تنهب من هاتلها وجرى دمع من القام صلي يا إلهي واجزينا أبدا ليلة المولد 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 ليلة
Serigne Babacar Wi Cerno men Cheikhuna Ahmad Tidiane Cheikh Tidiane Muridul Qarn Cheikhi la yadamu Yanalu bi bighayati ma yuramu Jude men Cheikhuna Ahmad Tidiane Serigne Babacar Cerno men Cheikhuna Ahmad Tidiane fabaytatu tubau akhi bi ulf fama lil farq fi bay' al kalam baladi Jude men Cerno men Cheikhuna Ahmad Tidiane Serigne Babacar فيد يفيد أميم كل فما بقي الكرام ولا لئام شيخ سجاد حمد الله ذاكدني إذا وجدنا من الأدم لنا ترخص باليمين وجود الشيخ تجاني وفي زمان ذا العصر لما في آخر الدهر من العصيان في الجهل هذا الشيخ تجاني شيخ تجاني أعني ربي في نظمي وإني من الفهم وتحفظني من الوهم بجاه الشيخ تجاني شيخنا أحمد تيجاني Serigne Babacar Wi Cerno men Cheikhuna Ahmad Tidiane إذا كان كريم يجود فضلا
فكيف يقاس للفضل المقام شيخنا التجاني شريف من الكرامات ما نيل المرامات شر شيخي والله إنك لمناجي ابن تجاني ثم صلاة ربي فيك برد برنادو الله يلقى برنادو سمي تجاني هيا بفوم رجالي تجاني كو وني مايو قال انا شيخ تجاني يا كتو جاري فلتاكي تبوي كوكو انا شيخ تجاني قال نولن دبن الله وني فارمن ينبن دري دين النبي احمد أبي الفيوضات والبركات أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن جميع خلفائه ومقدمه وتلاميذه ورضي الله عن صاحب الرماح المكنى بابن سعيد الإمام الوارث شيخ التجاني الذي نشر دين الإسلام وطريقة الإمام التجاني في شرقنا وغربنا وضرب أعناق الكافرين بالسيف القاطع أو بالسيف اللامع أو بالسيف البارق فهزمهم بعون الرحمن حتى أسلم رؤوس الكافرين والملوك بدين الإسلام المجاهد الأكبر والخليفة الأشهر مولانا الحاج شيخ عمر ابن سعيد الفوتي متعنا الله ببركاته ورزقنا محبته ومحبة جميع ذريته وتلاميذه شيوخنا الأجلاء إخوانا الأعزاء الحاضرين والحاضرات أسلم عليكم وأزوركم في هذا اليوم السعيد المبارك أو في هذه الليلة المبارك وهي ليلة المولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة المطهرة المشرفة بأمر أخينا وصديقنا وحميمنا وشيخنا الشيخ أحمد منتقى سي طول الله عمره وبقاءه مع الصحة والسلامة والنجاة والأرزاق الواسعة والذرية المباركة بحرمة القرآن الكريم وبحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بندرابي جولبي caggal ne jettuɗen Allah julden e annabi sallllahu alayhi wa sallam e mbiɗen yo weliya Allah won e ceerno men Cheikh Tidiani e muqaddameɓe mum pop e khalifaɓe mum pop ha yettima gandanɗa hoorema kay woni basorgal islam caggal nulaɗo Allah yawti e sahbaɓe mum woni basorgal ɓiɓɓe Fuuta fof no potirno basorgal darorgal malal kala ɓi haal pular woni ceerno men Cheikh Alhaji Omar al Fouti so en mbawi andude ceerno men Cheikh Tidiani Allah rewni sababu o ko ceerno men Cheikh Omar al Fouti kay tampi tampere nde pop caggal Allah e nulaɗo mum e barke jiknaɓe o tarbani duuɓi tati e ceerno mum Sharif Mouhamadoul Ghali saadi wiyama ina lamdotono Sharif Mouhamadoul Ghali sirru Sharif Mouhamadoul Ghali so forima ɗum ina desto mana ha yalta ɗiɗo basuji foof kanko Cheikh Alhaji Omar
o ruttito kanka cheikh alhaji oumar o wona e ladde ina lada ha arta e yeeso sharif mouhamadoul ghali o wona e tubante sharif mouhamadoul ghali بيني وبينه شيخ عمر وأذهب عني نقص بود وشينه ها أمريدي أسالك الوداني كان يبوب نبترنو سلسلة شرمن شيخ تجاني كان بيبوب إنن جورو بي أودو جمع تانرابي النبي صلى الله عليه وسلم دون باي وندي إنن جورو بي بيبي soxnaaɓe moƴƴuɓe ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe tan ngoni ɗo kawri ɗo onon fof kon ɓiɓɓe moƴƴuɓe onon fof min calminimon min juurima mon e inde ceerno Sada e ko rendini men ɗo ko jamma annabi somi wi yomi haala annabi mi haala qur'an mi haala ceerno Sada fof sattat te mbinomi ɗum komi haalata Allah waɗi ceerno Sada jila ine ñalaamu woni heddi fodde lewru fawndu o ari ha galle men o joddi e men o wi yomin disnodir e golle ɗe Allah waɗi mbi ɗum ceerno Sada ya rutta galle ma min mami ara ha galle ma jodde ɗen badden tachawur e golle ɗe Allah waɗi gartumi o arti gabbimi ɗum min joddi e nder galle makko ɗo min disnodiri e golle ɗe fof no potata yarude e falillahi alhamdu wa shukru min ñaganto ɗum Allah tan ko yo juut balɗe Allah reena ɗum no reenorno nulaɗo Allah ni reena ɗum surana ɗum walla ɗum tongto ɗum no tongtirno nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam enen fof kadi Allah reena en tongto en walla en no wallirno nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ganda ñaganti Allah tan ko yo juut balɗe surtout ganda ma gandanɗa hoorema ko nafowa ko karay sira ko jurum deero ko ballowo l'islam on ñagante tan ko yodda e heddi kala ko ɓattima woɗɗete e si heewi ko woɗɗuma kadi ɓattama e mi haali ɗum jila nde ummati jatar o artiɗo mbimi leñol makko jaggerenembo ballembo darana ɗembo toppita ɗembo so wona ɗum so on jaggani ɗum ma leƴƴi goɗɗi ƴettu ɗum naftoro ɗum ko reftate hen pourta ko ɓi nenam ko reftate hen pourta ko ɓi babam ko reftate hen pourta ko min dendiraɓe woɗɓe gara jiiɗa ɗum yiide donka jananinkoɓe katma mbiya aɗa laawo aɗa duka tawa nde ponnoɗa jaggude nde a jaggani ɗum ɗon noon yo en tinno enen pop jaggen moƴƴuɓe men jaggen anduɓe men teddinen anduɓe men e hunde nde no hulɓani no feewi hanno hande kala jannguɗo ha heeɓi ijaza qur'an jangi ha heeji ijaza sharia ko leñol leyay mum fof renda leñol baha mum fof renda wi ɗum an a yahata France an a yahata Amérique an a yahata hay Dakar ko ɗo e nder wurama ko ɗo jooɗotoɗa ƴeewa alɗuɓe leñol ngol fof ndendina ngaluji mumen pecca hay tawi koye pecce tati ƴetta feccere wotere nde ɓe totta on almudo ɓarɗo qur'an on almudo ɓarɗo sharia o jooɗo kayno o wawa naftude ɓiɓɓe leñol ngol en jii leƴƴi fof nani ndari nani jaggi anduɓe mumen en jii leƴƴi fof nani ndari nani tongta anduɓe mumen enen ne mbaɗen feere tongten anduɓe men mbasen tobnuɓe anduɓe men si en ƴeewi annabi ibrahima alayhi salam nde o ƴetta o wedda e nder jeygol Allah yaltini ɗum ina woni kisɗa o ronki fewnude yimɓe mum holno waɗi o fer holmo o ferani ka Allah tabaraka wa taala o wi wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi o wi min de kanko ibrahima o wi kanko de an boni yaha min de mbeɗemi yaha holɗo fayi noon o wi feede e joomi ko o fayi o wiyama Allah fewnamo wadde pergol makko nafi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde yaltata makkatal mukarrama ko ina dañi duuɓi 53 tawi ko quraychiyankoɓe e darun nadwa
ɓe pewji pour warde nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɓe mbaɗi batu maɓɓe ha iblis cheytane ari tawtarama batu o ina fewjana ɓe ha o lomtini mbaldi makko seyiduna ali e Allah yamiri seyidina jibril yo wi nulaaɗo Allah sallah sallam yo fer o fa madinatul munawwara e sene nde ari madinatul munawwara enen fof en jiino jaɓɓara enen fof en jiino bismara seyidi cheikh alhaji oumar ko halwar ɗo o jeeya e si o yalti ko nangue e hoore ñande cheikh alhaji oumar ol fouti yaltata halwar ina hajjoya ina dañi duuɓi nogas e jeenayyi walla duuɓi capantati e goho e si tawi ko ñande hen ɓerde nde ina huɓɓi ɓerde nde ina fasi holko fasnuno ɓerde cheikh alhaji oumar ko hoore mawni ko alpha ahmadou heela qiƴam ina waño sababu no gardugol jama leydi cheikh alhaji oumar nde sodirno or leydi ɗi waktu demgol yonti cheikh alhaji oumar lamdeti leydi mum mbo jeynoɗo ɗum o salti ɗum totti nawi or cheikh oumar nawti leydi cheikh alhaji oumar bamu cheikh alhaji oumar wi cheikh oumar nde cheikh oumar waynoto bamakko ina rokka ɗum duwaw ina hajjoya o wi ɗum oumar muñ o wi amma jama o wima Allah wossitanama jamaji barkinɗi gurnateɗi te kala ka rewa ɗon Allah koko jaɓate tawa ka masajidan mubaraka marjuwan lilqabuli ma ubida fiha ha o wi ɗum wa amamaka min alaishi walquti waldahabi ma la tuaddu wala tuhsa e si en jii hande o département Mbour ɗi nokkuji fof ɗe jiya toon nokkuji cheikh alhaji oumarul fouti nani ɗo sa yeehi e jas ma tawɗon pele cheikh alhaji oumar ma tawɗon cheikh alhaji oumar ɗo jooɗino ina salligo ma tawɗon satalla makko sa yeehi ɗo yeeso ɗo seeɗa sa yalti kampe maɗa gueero ma taw ɗon woynu mum sa ari ɗon nungu sa waɗi par sohlama ndiyam gapparu ko noon ɗum ɗon noon wadde woɗɓe naftorima barke cheikh alhaji oumar o te ka enen potno ɓurde naftarade ɗum ɗon noon onon leñol ceerno sada weltinima moon o ñaguima Allah yo Allah yoɓ on moƴƴere e so mbeɗa wasiyo moon onon fof enen fof jaggue ɗum jaggue ɗum ko ɓuuri ka jagguno ɗon ɗum e ballon ɗum Allah koko walli ɗum ha paari tawno kañum a boni walla Allah te ka Allah haalno koko laabi in tansurullaha yansurkum Allah wino so on balli kam e walla mon te jangguinoɓe Qur'an on woni ko wallude Allah wadde sikki ala Allah ma wallu jangguinoɓe Qur'an ɓe te Allah ina yiɗi sawtuji tati nulaaɗo Allah sallah sallam haali ɗum o wi halathatu aswatin yuhibbuha Allahu taala sawtu dik wa sawtu alladi yaqra'u alquran wa sawtu almustaghfirina bil ashar o wi ɗiɗo sawtuji tati Allah ina yiɗiɗi sawtu ngori e sawtu janngowo Qur'an e sawtu imsakintoɗo Allah saha wendogo falillahi alhamdu wa shukru min beltima e mon onon janginnoɓe e ceerno Saad ɗe ceerno Jamli yo Allah juhno balɗe makko yo Allah ɓesdan ɗum wilaya e annaruji barkinana ɗum ɓesgu makko barkina almuɓe mum pop ɓamta duɗal makko ɓamta duɗe julɓe pop ko gotol men mi yiide ceerno Jamli e oɗo galle e si ina wayni hande min e ceerno Jamli min gandaniri fodde duuɓi temedere saba ko gotol min jiidi watti kala mo heewi moƴƴuɓe arɓe ɗo ngo wuro o wiɗi men jeeha jettoɗon galle Muntaga kay waddimi e ceerno Hamme Ba tanum ceerno Mouhamadou Bocar Kane o ɗum yawat feere sa ari ɗo jottoɗa galle Muntaga ɗum wadde tindini ceerno Jamli ko moƴƴa ko ñootowo ko pewnowo so janggani neɗɗo o nehi neɗɗo so neɗɗo o feewi moƴƴi ndaw ka haani e so neɗɗo o boni ndaw ka hanani te o nehata bonɗo onon fof ko on moƴƴuɓe onon pop min jii darde mon jila e ceerno Abdoul Qadir ha ceerno Ousmane Camara ha ceerno Alassane Silla ha e yiyaɓe Allah wonɓe ɗo pop onon pop Allah yiimon mbo Allah yi ɓuurima yimɓe ji yo Allah yoɓon moƴƴere onon mantoɓe annabi sallah alih sallam ceerno Sada weltinima mon o ñaganima mon Allah yo Allah juhnu balɗe mon o ñaganima mon Allah yo Allah yajnu arsugaji mon ka mbaɗa toon ko mantude annabi ala fof ko feggi ɗum dow e joom Ibnu Muhayyab o haali ɗum o wi da'i l qawla fi yawmin bidarati juljul
ومدح نبي الله فصل وأجمل بابني رندود تيرنا أمود جامو ko jammo o foti noon ko ceerno Amadou kadi foti noon eɗen fof eɗen belti e jamma he en beltimi kadi e gammu o no yaarini eɗen nduno kadi ceerno Amadou e gurdam juɗɗam e cellal duumingal e darnde no dari nde o darni ko ɓesgu ngu fof o darni ko jatar fof o darni kadi ko diwan o fof e ndo woni toon e jatar gueɗe kewɗe ene kutore ene continue ha joni kanko woni sababu so continue ɗum ga hen kadi eɗen jetta hen Allah kadi wona hunde hawnide men ɗo en jetti hen Allah no fewi eɗen duunombo eɗen duuno kadi jinnaɗo o nde Allah rokka ɗum cellal nde Allah junnata balɗi waɗa barke ɓesguji jamma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko jamma mawɗo wa alama allahu haadina nubuwatahu wa kana adamu bayna nafsi wa nasami sallallahu alayhi wa sallam kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa kana adamu bayna alma'i wa dini fa ya ajaban lizi nurin munirin wa nurul asli fi ma'in wa dini rasulun jami'u rusli duna maqamihi basirun yara ma khalfahu min amamihi sallallahu alaihi wasallam ko Allah en mawnini gueɗe makko sa mawnini mawɗo mawna no yirata yeeso makko ni ko noon o yirata caggal makko o wi ara min khalfi kama ara min amami so tawi o haali a yiyat lumiére ene yalta hakkude ñiƴƴe muñirɗe ida takallama ri an nuru yahruju min bayni sanaya wama fil qawli min wasami o wi ida takallama so tawi are haalde lumiére en yiye en yalta hakkude ñiƴƴe muñirɗe o wi kalmi komi ɓeydani hen hay batte ko noon woori no yiratni e leer ko noon o yirata e niɓɓere saabu yeeso ngo ene jalba yara bi salma nuural alamina kama ala diya in yara saddiq wala tahimi sallallahu alih w sallam yara ombo yiya walla ene yiya bi salma e niɓɓere nuural alamina annore binde annore windere kama ala diya in yara e kama yara ala diya so wone leer no yirat ni ko noon o yirat e niɓɓere yeeso ngo ene jalba kanko fof ko lumiére sallallahu alayhi wa sallam ɗum nden jamma ko jamma mawɗo ko jamma tedduɗo ko jamma ɓeydare so tawi kadi a mawnini jamma o a waɗi madhun nabi a heɓata moƴƴere keɓa yurmede aya ɗalibi irfani haqqin wa ahmadi wa nayli najatin wa naimil musarmadi fa khuzu fi imtidahi lhasimi muhammadi o wi ɗaɓɓowo heɓde moƴƴere aduna ma moƴƴo lakara ma moƴƴo ya manto annabi sallallahu alih w sallam ɗon ko damal ɗum noon ceerno amadou ko waɗi ko ɗo ko hunde mawde ko hunde wande fayida ko nafoore men wonande enen fof tawaɓe e wirniɓe e leydi ndi e Fouta e Sénégal e Diatar ɗum noon arde men kawren e jamma o ko ɗum welammi mawɗo wonande men ul daimul bisri sahlul khalqi lina janahin laysa fazzan ghaliz al qalbi fil umami allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
يا الله موجود يرمد الله بطي مجود الكارهاني ويا صحابي رضي الله تعالى عنهم اجمعين في جميع الانبياء والاولياء والمرسلين الى ارواح ابائنا وامهاتنا ومشايخنا وامهاتنا وامهات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتح. قلت الرحمن والجلال ورضا الخلاف قد ساعت من الرحمن والجلال الرحمن